Akcenat je stavljen na plaćanje školovanja i produženje roka za okončanje studija. Budžet Republike Srbije izdvaja kada je reč o fakultetima i visokim školama novac za nekoliko stavki studiranja. Mi se kao visokoškolska ustanova pridružujemo i mi smo već preduzeli te mere, dakle od ovoga roka već studenti naši ne plaćaju sve ono što je preporuka ministarstva i Univerziteta u Nišu. I u Visokoj školi primenjenih strukovnih studija poštuje se odluka vlade. Studenti koji su započeli školsku godinu 2010. 11. školske i 11. 12. godine, a završili su kod nas konkretno 3. godinu u statusu studenta koji se finansiraju iz budžeta, da i nastavak, odnosno produžetak u trajanju još od jedne školske godine završe u tom istom statusu. Nameće se pitanje da li su u istoj ravni državni i privatni fakulteti. Nije isto, samofinansirajući studenti plate 50-60 hiljada, a jedan student ko zna koliko košta državu iz budžeta. Nije to isto, ali se u ovom priliku mora da to tumači kao tako. Ako je platio školarinu, dakle platio je i upis semestra, overa semestra i ispite. Njihovi troškovi su definisani visinom školarina koje su znatno veće u odnosu na naše školarine i na bilo koje druge vezane, svih škola, svih fakulteta i visokih škola čiji je osnivač Republika Srbija. U obe obrazovne ustanove primetili smo da studenti ne žele da govore o ovoj odluci vlade, ali su nam neki u neposrednom razgovoru rekli da nisu u toku o čemu se radi. Parlamenti studenta su tu da informišu kolege o povoljnostima ili neprijatnostima koje ih eventualno očekuju. Nisu oni ništa uradili spektakularno za studente, jer su oni u prethodnom periodu imali tu produženu godinu koju nisu plaćali. Odluka i preporuka nameće da sve ostale generacije počeo od 12. 13. pa nadalje plaćaju tu produženu godinu. Samo su poštedeli generaciju 10. 11. 11. 12. zarad mira da studenti jednostavno ne protestuju i ne štrajkuju. Na osnovu svega ovoga što smo videli i čuli, suština je da ukoliko Ministarstvo prosvete ne napravi dobru strategiju razvoja za visoko obrazovne ustanove, možemo očekivati da mladi u buduće upišu privatne fakultete zbog toga što oni nisu dovoljno konkurentni na tržištu.